ni wega twambie mwena wa Murang'a kuria minister wa ugima wa mwiri Mutahi Kagwe kuria egukorwo akigirira ihiga ria muthingi wa waki wa kwararamia thibitari ya kaunti-ini ya Kigumo mwena ucio wa Murang'a. Na thutha ucio minister ni atanyitwo kurekereria ndumiriri ya uria bururi urahurana na murimu wa COVID-19. Na ni wega gwa ithaa riri tunyitane na mwandiki wa mohoro Victor Kinuthia. Victor Kinuthia, ungikorwo ni uratomukira na njira egwete, hihi ni mariku marathi na mbere mwena ucio gwa ithaa riri? Thengio muno na ni motoguo wauga. Ungirora thutha wakwa ni ukuona haria minister wa ugima wa mwiri Mutahi Kagwe gukorwo agiikara ni hathondeke, na ungirora ni ukuona twina atongoria aria mamumagaritie. Na ngwenda twambe tunyitanire na mubunge wa guku Kigumo Mheshimiwa twimwe kwa mwegeithia mwiroreri wa Inoro, twire umuthi igongona ni riaki. Thengio Victor, umuthi twina igongona ria kuigirira foundation stone thibitari ya sub-county ito ya Kigumo. Irakoretwo ihana just a simple health center, niyo rari the main hospital itura riri constituency ngima, na tugirakorirwo na thina mundu atemwo kana agie na ndwari nene, turaikurukaga Thika kana tugathio o Murang'a, rimwe na Maragwa ndina facility iria turabatara. Koguo thibitari ino ni igututeithia muno na ni kunyitirira muikari wa Kigumo muno, tondu ni gutukuhihiria garama na tukagia no teithio wa naihenya. Tene mundu angiratemirwo ringi arauraga agakua, tugigakinya Thika atumwo kana Murang'a ukona ringi mundu ni aurire na kapasi. Thibitari no hihi itanyitwo kurikari ne kuhuthira kigina ta kigana? Riria njirega kuigua ministry officials magioka guku matagetaga about 400 million na marenda ikorwo indiku in a period of 12 months kuma riria twari ha kumi launch. Koguo matagetaga kindu August next year. Tukubu mekuhanyukia tondu na ithuĩ twina bata wa kwambĩrĩria kumitumira na ihenya. Thengio muno. Na ndona ni umagaritio ni mubunge wa kuria Maragwa. Mheshimiwa, hihi ici no imwe cia tabarĩra thirikari ya Jubilee irathie na mbere kurehera muingi matura-ini. Gwaku Maragwa hihi ni tabarĩra ta iriku mwina cio? Thengio muno Victor, o ndumwe na mwiroreri o haria hothe mari. Njuge umuthi ni njukire kunyitirira my colleague Mheshimiwa Ruth wa Mwaniki uria rutete wira munene muno wa gutigirira thibitari no ni aheo mbeca ni ministry ya thirikari national, thirikari ya Mugathe Uhuru wa Kenyatta, na nigetha expandwo na nigetha hote kuko ino taithio kuri andu a Kigumo na kinyire andu na njira nene na ikorwo ina facilities iria ciothe ciagiriire. Ni turakenera na tugakunguia thirikari ya Mugathe Uhuru wa Kenyatta ni tondu to guku sub county no ya Kigumo ikoretwo iroretwo na ingiririkania mwiroreri o ndumwe na andu aitu a bururi wa Kenya. No muririkane president legacy ciake ni ithiete ikuite big four agendas na iria mwe iturehete haha ni ya universal health, na njuge ona gwakwa no guo gukoretwo kuhana na ithue ngagiciria hihi ni undu wa gugikuhiriria no tukigite na miaramano minene athathani gukorwo no uhoro wa universal, tondu president ni arenda akikinya kuritaya tutigirire maundu ma ni mathiete makinyirite. Uhoro wa thitima gukorwo cigikinya in the rural areas nicio iratuma industries cionekane na nigetha na investors moke na nigetha tugie na uhoro wa manufacturing na uhoro wa housing na uhoro wa gutigirira ona food security. To tariu ungiririkana Maragwa Victor na we muceri wakuo na uririkana ni tuhetwo Maragwa Bauki water iria igukorwo ikiheana 800,000 liters na mai macio megukorwo magiteithia ni undu wa kunywa na uhoro wa kurima. Koguo no wone president ni ageretie gutigirira ati kamwe kahinda gake gagikinya guthira ni ukorwo atigite legacy ciake ni ciakite na in preparation ni undu agitransit na kineana thirikari aria angi makaingira ni makarumirira nginyo icio. Thengio muno. Gwenda turikiririe na minister wa ugima wa mwiri thirikari ni ya county akirugamirira nginya MCAs aria meguku. Ni njui minister ucio ungi oka no nginya aria cia COVID-19. County ya Murang'a COVID-19 kuhana atia? Thengio Kinuthia, COVID-19 county ya Murang'a ni tukoretwo tukirwa nayo biu na ni tuthiete wega tondu umuthi tutire na patient aingi muno aria marwarite covid. No wiki ithatu inya na hau thutha ni kurari kuru muno, no ni turona covid riu ni thiete the hanini tondu umuthi ndina arwaru 14 atandatu nio me ICU na ungirora wiki thiru na hau
thutha turari na arwaru makiria atwendi ICU koguo gwiciria ni tuthiite wega na no nyende guthi na mbere na kwira andu mathi na mbere na kwimenyerera gwikira karembeko na gwithamba moko tondu covid iri okuo bado ndithirite na nikio twina arwaru anini bitani. Thank you muno no wakiigua uria maundu maikaire na twi haha twetereire minister Mutahi Kagwe akorwo agiuka nigetha aige muthingi wa thibitari uyu wa Kigumo na handu-ini ha muhuri mbica itu Dennis Kabiro kuma Kigumo county ya Murang'a. Ritwa riakwa ni Victor Kinuthia gucokerie mwaro. Gatho cia mwanya Victor Kinuthia na ngehoka ati ni uguthi na mbere na guturehera maingi maria maguthie na mbere mwena ucio wa Murang'a thiini wa mohoro maitu ma Inoro miaraho na Inoro hwaini no kuma hau tuthie o ku Mount Kenya kuria mutongoria wa kiama kia ODM Raila Odinga no arathi na mbere na kuha kirima kia Mount Kenya umatho-ini wa kura cia gitaru giki githurano-ini kia mwaka ukite. Odinga ni agucemanitie na governor Anna agicigo giki magitongorio na ni governor Derito Muriithi na riboti yo ni gukorwo gikurehera na njira nyandanduku thiini wa mohoro maitu ma Inoro miaraho no gwa ithaa riri gutirihera mohoro maitu haha no ninge ciahanda thaa 7 ni gukorwo guku studio koguo ngakuhoya wikare mitambo-ini ya Inoro TV. Ritwa riakwa ni Wangeci wa Muriuki. Kukosa jobs siku hizi imekuwa noma. Hakuna work zinajipa. Kila kona wanadai no vacancy. Mawachina ndio hao wanakutua teke. Sasa hizi ndio gani? Mazee mimi nimechoka. Kwani rada ni gani? Buda nimekuwa madhikitaka ya mboka. Nilikuwa haso ya wera mzee. Cheki buda usitumie fare yako tena. Form squeeze ni view sasa. Ni kweli, employers wengi sasa wanaweka jobs pale View sasa. If you're good at what you do, huenda ukawa the right candidate they are looking for. Simply log on to View sasa. Tap jobs, kisha scroll through to view jobs you can apply for. Tanuka buda. Ichanue baba. Jobs on View sasa. Plan future yako leo. Golden Dream Land and Properties Limited irakurehera Matuka Tutu Gardens kwina mai thitima mathukuru na eriganite na murimi okureti ya melon itogoro ogwo we urafatara hakurima we muroboye broti ici ne cia 50 by 100 okenerio giri igana ne 50 okabook na shiringi 50 icio ingi okarekira merita itatu kuri muguri wa cash orenderio na thogora wa discount wa giri igana rimwe ria 30 thogoro yo ni hamwe na marehi my title deeds horathimo 0718004455 Shera Rural Town BD House 3rd floor. Golden Dream Land and Properties Limited, your home, your comfort. Sasa kwa tao moja tu unaweza pata third party cover for your private motor vehicle valid for 30 days. Say goodbye to expensive motor vehicle insurance. Pata bima kutoka Direct Line Assurance. Kujisajili bonyeza *487#. Weka namba plate ya gari yako, ID namba yako, email address yako na ulipe thao moja tu. And your digital cover will be sent to you instantly. Collect your sticker at your nearest Total service station. Dial *487# upate third party motor insurance valid for 30 days. Pap, ni thao tu. Waidu, huku kuduturathi, utanegete gisia kwa twedi, iyo ya. Girisio twedi ni siko siya kugura mugoda. Nimu, guti ugela mugoda kwa giri twedi. Nwone. Dugiona. Nwa kurigeta teri dure kedo menyaga, daiga nwone. Dugiona. Nwa mugoda. Tari to vita do nwone. Dugiona. Thutha wa kwendia ma 2 phase 1, 2 igeka leo goko tole ni ma 2 phase 3 broti cine cia 50 by 100 na iturumete main road ye node na guothogora ri
tutinagetia ginyagia 135,000 only. Booking ni 20,000 only. Tusherera Roiro Town Greek Towers first floor kana tuhorere thimu namba nio 0748 705 405. Top Care ni mucio waku mwehokeku wa uigithia. Itunda rĩa strawberry rĩa Chandra nĩ rĩaramaga kuma itunda na itunda rĩrĩa rĩngĩ tuhandaga fiti 2 that is 60 cm kuma raini na raini tuhandaga 30 cm nĩguo rĩkorwo rĩ nene na rĩkona ha kũrĩa ningĩ harĩa thĩ harĩa mĩri-inĩ nĩguo matige gũtunyana irio hakorwo ina space njega ya kũrĩa ũngĩmahanda manyitanĩte ũguo mĩri nĩ ĩthiaga kũrĩa thĩinĩ ka interlock na ya interlock ĩkanjia gũtunyana irio. Olpajeta Ridge Nanyuki project ya Safaricom Investment Cooperative area ina dimadi muno 8 acre urenderio na bei ya thina ya mwanya ya shilingi 249 uhoro makiria hora 0729 121212 Safaricom Investment Cooperative, your investment partner of choice. Ni shesheni ya Inoro TV. To disinfect your toilet properly, you need Harpic 10X. It is specially made for germs and stains removal. Harpic stick formula